Ebusa do mate Twene Jonas. Onum se kejete Adum PZ. E ho hye no. Wodi kan medin kan bro ni first video a o kire na adwene e wo ho eno no kirem se wo. Adwadefo no omu hwe ye ho no omu wo no. Ineso mu no aduane ene adeade. WhatsApp bedin come for the second time na nsem no be kan de in fact. Twene Jonas akase nyansem. Wa akase nyansem papa. Wodi nyansa ana be kasa for the first time. Twene Jonas akana asem aba Asantehene din wo mu a. Wani na tem na wem kra de. Wodi chelpa enya de srede ene se to Asantehene Asanteman ewura enim na o se dutu anim se wosre na ada omomo ejapade ahye ho no no ohu omumobo na enya no nkwa ensema Twene Jonas aka ebusia wote kra na ohu ebedwuro aha Penyah block media mesro se ne di mu oba like video na da mo subscribe button so na be click the notification icon for latest update na be kire wadwende ama me e wo comment section metra so baso a no share video mo nua so enya bi ahwe. It's about 2 to 3 weeks ago and Adum PZ eja to on blue light one match say be we be bia hye e ma even hello FM kra no e ho enyina ehye je say eja ne de first for ho kana eso ani but say na stores no esi ho pregese no o ma ntimi enum ja no ma eja ne de aginsemu e ma bia ehye condemn kra eja ne hye ne say ensem bibi na no na enam mfuna memu ware say amon bibi dan e chiro ma dwene do na de so bo no ebo adwadefo no mo ho no mo PZ boys no oh omu duo mo ho bo ense no bebrebe na no but Twene Jonas ehwedi no se da bi sebe ade a to Adum PZ for no eyare hosem it is obi ebo mo chikra na ma me defend wo na me meka ma wo is in fact Twene Jonas abekasa na wabekasa nyansem pa wabekasa nyansem yenkote Twene Jonas asmo aka yemra for time New York City baby, my city, the biggest city on earth. Obviously talk about Adum PZ. There, the PZ national. Adum PZ national. And then I make a check your mama medical bay home video. Me say, oh make sure say, you better enforce a new law. The new law will state say, Obia intime menwa aduane e woni storm bio. No aduane wo fie. O ba adwuma ma akoto microwave. Enti microwave no fa heat aduane no adwo fa heat na di bibini nso ye nipa na ye ntime nane mwa sha nko enti yan use microwave instead of say ye be yeren ye be kwa koso ja e wo ye stone e nkwasi asem glass nko aboso ye be hia nyame kan enti said ye be ya ye nkoso ja o market na market nkwohye bio no ye nyadan ye use microwave ana yema baby specific area on beton aduane wo pe aduane dia obetimi akoto aduane wo ho adi dan say ye begyae bibini no ye de ope ye basa da bia problem ye create my eye nti leadership is all about making the laws and enforcing the law to work nyankopon onye hwe wa America hu ne fefe ye nipa dasani and the ye leader and we choose so onyimi obey enforce law ama law na ye adwuma onye kwasia obey enforce law nti say ye betena na afi bia market ahye ni eblemu donsam ni eblemu nkwasia de superstition ni jimi ye nyai na ye nyimi ya nkosi forever nti na afi no market no munko install smoke detectors ewo market no nti mo enforce law na obia wo store bia no I was a fire department for being install smoke detector. Nafi say we see a be bar ebe signal fire department for no instantaneously. Nafi no omon lay pipe and to baby ana pipe no enya den en connecting su a ebetimi adumja ni emfan to bia storm and it is smoke detector ni detect smoke na smoke na no odia and start and spray nsuo ni wuja no so. As he adwene na bibini so yenipa ye ntimi nko build the idea millions upon millions of dollars na one day na akwahye na afi na adane nso nyansa be pa na we adwim nyansa be pa na we adwim ozi Otumfuo person oje asase ne free boys ne nsam Otumfuo but me nim say no credit about Otumfuo na me catch us every na mu na nyamisha broni. We are in the greatest city of all time, New York City, baby. I don't know said the Omo Kani and Okre.
Otumfuo boys no omo PZ no ebi di asisi dan omo nko school da ebi di asisi dan and PZ ho no very very important phones ne swapping na omo ye ho no adwuma kese e chain company enti mesrew enye asase no emfiri omo nsam obeji baabi kura sama omo baabi foforo a ombekọ akogina o PZ ho a ombeton phones nya sa obema akronfo na abedoso o man no. Leadership is all about helping the people. It's not about saying selfish reason. And you tune for myself, making sure say PZ boys no ube umbenya baby at home phones no. Na boys no and one no modi show mo yire ni omuma. O manyenyem go for bi obaby ma mesin ade ade. Woji wo free om nsem better survival. So sometimes you put your shoes in the shoes of the people because said yeah o ho ato because of so opposition no enye say na Ghana ni bia ho ato no anti boys no moton phones wo PZ ne ntale ne mpaboa no eno na emomo ensako mo anu anwumere anti say o gigi from nsem a nipa bia so survival obekọ ko wi ani nua ana wo mu memewia wo because security diwachi but Ghana ni otinche ho ono ne yekoria enti Otumfuo Asantehene the almighty Twene Jonas say menyeji assassin from nsem PZ wo menye assassin from enti na me ka kire NDC ni abrante na waba no regional minister no we are very 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 good or trying the best munsusu ni na tem say on free social media akwa no ya abrante onyini too much onya akokura ne time na social media buy into social media and just say man ntime nya focus no onya adwuma be ade afutu ametunu ne say ompe obi foforo na onfa social media no ma no na on handle ni social media platform say be ya enye se da bia ono ne te so church nsem say be ya on kwotro nkwasi asem na afa enko affect ne regional minister na oye no ana ni party na wo mu no eno ani asema metimi aka kire no so make sure say all the professional person be na control the page no. Apart from that there obi o social media it doesn't change the fact say obetimi aye adwuma no every 1 minute be available sinam and to regional minister enkofo kura di ka be di konkonsan kire me say KJTiano NDC for na ball pa me ye no any adum ni nyina but me nyini say NDC for be say menim say propaganda na MPP for person me the tum because modi jimi akobo Kevin kwasia na apa say o medi di o man di atem enti da bi o me mu case bre me je say ni nyina me sheda na me nkan keke o me mu case aba because menim say dodo na ayeden propaganda na ebi won so menim say me betuma ebema ebe discourage development na mo pese mo boa e ma o man yeye into om de ba me nka so on me che no me fa metum na me ka cho say special way of nuya bibini nuya no na kwasi broni de building the crew. Of course you know where we are in the grassy area of Otam New York City baby glass and one every 1 minute we are by machine TV awa nyina malam bia ni soft bia ni so require adwuma na dan scanina was TV we awa bia malam bia ni soft bia ni so every na mu na ahwe nyam sha broni enti with that being said let's get into it enti study about ya Ghana for me ka say e kan say NDC for na share that share market no say be ya ombeji di amom nkuofo enti mu make sure say market no mamonyi ba kokura free omu ana omu wom dada no mamonyi mfiri owner no ho because owner ne nyapade ahye enti nipa ni nyapade ahye dodo na e bangalo no omu de Ghana ho omu koje bosia no omu de akofa no ma ti omu to a no omu tua bosia ne kakra no omu di obosia no ho enti getre na hye no enti afi no omu sen kope bosia foforo de abestarte enti say nipa na wanya problem no enya afi na wo sen kosisi no enti na me pese Otumfuo ne Asante regional minister no mu make sure say ma mu nsisi obia se mo pe baabi mo hena mbe mo pe baabi ama mu nkofu a
say dine she and ya brosan 2 a munsi ne 4 na momfa 2 ne ma asie 2 ne ma mo na omuom dada na new 2 na aka no momfa ma munsu munkofo simple as ABC eno mom ye better than say obesisi nipa ne ho kire no won ne meche no nti se ma anye ne saa me ba bebo ma baso me mfa ho say magimi a munni nyansa makobo pa say Kevin kwashia no mfa momra na minim atem won ne meche no me mfa ho say magimi but mo ye adwuma ne dia me support mo am ye adwuma because at the end of the day no o mine ye peni ye me say o mine na me peni ye me nya hwemfuro bia ho what do you say of course have a flag in the Nyamisha Bruni na me catch us every 1 minute to be our fire every 1 minute to be our fire service and the system is working 24/7 every na me catch us a boys in so na year adwuma no building a nation contractors in a building Nyamisha Bruni building a nation is the same as creating job and creating job is the same as building a obi na mia cyber track wa Nyamisha Bruni eti Otumfuo Adum stores Adum boys in the don't try so be too amokura anya sa akro no a beba Asante region no ebe broso because obi o ha oko onye adwuma bi ayo o custom no akwaji obi mpaboa no no so de abegyina nimu wo no aton no anya mfa so de akodidi obi o ha o sorry free no aba no akobi storm no akwaji pure water any drinks na wa de asi na pampam no de abegyina PZ wo enu anwumre no wanya sika de akodidi because adwuma bia ni oman no enti sankofo we nyina no wo pam o mfiri a omonye den survival so enti menko pam obi a ho ena cables na ayira ECG cables no monchi custom fo no ameka cho say every 1 minute ya fire service na move fire service na ejigina join the moment ya jabia to ba bi no man on be duro sisi atwede na dana pampam no enti kodura emfa ho ne ba bi a abrosan ne tenten dru ena say atwede no automatically ya pagya na edum jabia na me catch us every 1 minute bia ban ba sinam na me hia broni enti ti said ya me ne mo ka no obviously Joma ma Kevin no odi Adum boys na tem ono jimi ja no NDC fo na se o medi matem oya adwuma ma NDC fo nti o jimi aya NDC fo na na asoma no ono oni mi nyansa masa enu nti na o di matem because most ashia this year no obi a ono onya problem no ukodi na tem so onya dey wonim wa bia de boa na atem ni die na ukodi na beren ona meche no enti momien supporto omo ho kire omo entwen ma bibi nkosi mwie na nkogina yi ase nkobonsa na nkotutu ntoma enti Otumfuo make sure say Adum boys no beja omo amo magirejina ho ayo omo business because America kra no oba America obi ani ho awapam we mu nyina amunama yi obi ani ho awapam obi a business no obi aye we say camera utwa picture no ahorama we say o be fro basa no why take the amount ni nyina is a form of job creation and ni nyina obi ampam omo America ha omo mdina ha nyina nkonya na sisi otena so free obi ampam obi antidi ntina afuo mu wo kura mu kankan ya nsu ato anobe ato ayira gata bia ni wo hwefom efeche obi dem efeche odem what you say obi ani ho awapam obi a wo heaven no na enye nkukobu afuo mu wo ene ya kopam nkofo ntime sremo munya ayo mo no mo ne na mo no mo nchele nti Adumfuo boys no mo say NDC ni di matem a Kevin no NDC fo na abon pass oni matem normal sa no mte mekura ma bo pass oni matem tie normal o ma bo ni pass o meda Ghana NDC fo agimi fo ni say o de me ba o me deport me in Twene asem wa Twene Jonas abeka efa Adum PZ a ehwo hye ye magi say boys no do are stranded or the chelpa atotumfuo anim say wasre na wada Roma asase no enyi from say na age dia ombeye mobo menem say nana so beja asase no dia maintain dia but Twene Jonas area the srede na eto na anim and wakase nyansem okutie ye kire wadwema me e wo comment section hi Penyah blog media makrao